Tangura! Washangu! Tangura sha! Kadomo, ngikabula, phela bala chigorki. Khalida. Sawa. Bayohan. Bayohan. Ikisiga. Uramenye ntihagire umuntu ubwira ko ndi hano. Ngo iki? Uri kunyumva? Iki? Ndakubwiye ngo ubu hari gahunda ngiye kwitabira. Uri kunyumva? Yego. Hari n'ahantu mvuye hari ibyo nkemuye hari n'ibyo nkosheje. Ariko ndakubwiye ngo umuntu urabwira ngo ndi hano. Kadomo urawiciye umutwe ubuzima bwawe bwose burahita bwinjira mu kaga ibyo birakureba. Uri kunyumva neza? Naje kubisha nkuri cyaha uwo hari nkavugisha uko. Hanyuma se ibyo uzayivugisha ukuri uruzungukira he? Awumva ndi kukubwira ngo iki? Twari ko wagira uvuye ahantu koza amahano. Nta mahano nkose. Nje nkoza amahano gagemeze gute? Umucecuru ngana guco nakora amahano gameze gute? Ndakubwiye ngo ico nkubwiye uramenye ntundange muri make nje ndahuze. Ikibaguza. Oya da. Ariko iyo nyine ntabwo nashoboka. Kwije bwakira uzi ibintu. Kwije bwakira isuka yagiye. Eka yagiye. Fra. Baba. Shira mahano kwabo. Asira kwa magawe hutu. Ndakubwiye ngo uyu munsi irarimo. Nangira bisanje nagiye. Nasi ninge wayi. Bikore vuba nta buri usoro nshaka. Akusijena gusobanuye ko nanjye ninjiye mu nzu ko nengiye kurezi ko nana hano nagiye. Nkaza honere nyisize nkayibura. Vuba ibisobanuro nshaka ni kimwe. Mikiseri iranga nta kintu nshaka. Nisiranga nge nziyiri. Ni jaza yiri. Wirirwa n'urugo kumara iki? Akusishe ko wirirwa guruko. Shira menye. Nasi sinangusiza mu burira ahubwo wandi wawuziyiri. Mu burira ndarana na Mikiseri. None wari mu nzu ngiye kuri toilette ndi hanze wari uri mu nzu kuri kibindi. Ndakura nawe. Ndenge ko na mushanzo. Wekuzajura igira gicucu Kadomo bari kukugira inama kugira ngo uzagire ubuzima bw'ejo hazaza ukumva. Ibyo tugiye kubikora mu ibanga ibintu wemere ndemera ngo ufungire n'inoti. Ariko ibintu bihagarare mu Fungura mujye marka gushigwishira. Fungura. Simfunguruje. Nakuru kukinga. Umusoro wanyu gakinga. Kutuma tugakinga. Uzirimo ngiye kugurisha akamari kanje ari kugira igihe. Ugurisha mazi ugurisha imari bikifungura kugurisha mu kwarofone. Funguruje. Domara ntabwo nyina turahu. Akadomara fungura aho. Urabaza karisi n'ikiro nshaka. Bane mu nzira. Ngora ukuntu ngize. Karisi n'ikiro nshaka. Ramaza. Akatiya. Abandi ndamwibonera ko hotera abana. Hotera abana sababa. Untanze mu rugo urukomye yamfunguruje. Nakingura hari ko gukingura ubwo ari mukuri. Kado nkomereza gufunguza mwifungurira inzu. Kingura ari se warimo. Ushaka badira funguza gw'iwanyu n'ubwo iwacu bibikane haba. Nuko wabisoro. Kadomo. Ako Kadomo wajugabanyishika. Wajugabanyishika. Rurihe urusize. Uruchoni kare. Baguchiri kare sikana. Kana na matiko. Kadomo urufunguza rushize. No. Cyangwa abafatanye. Urukubuza hano ibiki. Ayo muri gushaka. Turugushaka ndi turugushaka nyoko. Mama kandi amaze by'ingoro 14 yaravuye hano yaranyumvira sha nyumvira. Utari kubura. Muri yirutsenye kamaze by'ingoro 14 yaragiye. Agiye muri Kongo gushaka amazi. Umucecuru uzi kwiruka. Ariko Kadomo kamubaza ikibazo. Ubu umuntu arifashe akatira mu inzira uko bana arinjije. Induka atiyemo. Twebwe ko tugeze aho turinjije. Akubonye ukuntu gahise kigobotora yanze no kwimva. Rero Kadomo funguriye. N'igitenge arakuza ubwo aracari mu Rwanda. Inde mama kumubaza ndetse kumazanira cyane mu Rwanda kubona umuntu mwana undi muntu wambara kabira bitenge byacikaguritse undi muntu bitera mu hanga mwe muri kumwirukaho reka ngubwi sahakinze muri kakinga nawe tugenda atahakingura indese Kadomo iyi nzu ntabwo irafungurwa umuntu adasize umuzane hano sijyo wankubye ujyanje nta mubiri nta makosa no ubyitera buye n'uburangazi bwawe ufite mu mwoto wawe n'uburangazi so na waruhari zibaho ngaho je nari mpa ndundi umuzamu w'uru rugo jewe nzaje guhaha je nagucunga n'ibiri mu nzu none ninge muzamu murabura umuzamu bose ndakora kunura umuzamu none buriya koko ibi bizabaho gute ubu nta n'amazi yo kunywa harimo ibi birashoboka ce n'est pas possible ndikubwira umuntu wagiye kare koko uyu mugore kuko umugore kwari kashara
nje kwivomera mfite umugore wakabyaramo koko uyu mugore ntabwo nzamushobora pe Kadomo rwose uragura urwo ntabwo kunyura kugwinjira byanga byakundura muhisha ngiye ndi kubaza banigire mumba barire nikomeze imimo naringiyemo kuko ni mutima mbwirirwa nje ndaza kujya iwanyu muraganya kugurishiriza bora ngiye kwigurishiriza uje kugurisha borosora uwarugiye kwigurishiriza indi bagufashe fungura iyi nzu umuntu arebemo amenye niyo ajya gushakira agusha mfungura ukoreme kumana nta kintu habitse nuzo ko gutinya kuyifungura ubundi wo ariko hano inzira ihari nta handi yabanyuze ageze kwa karimwaho ni hese yabanyuze hano none kamanze ngo wakomba ugiye kamanze mfata isafari ngiye kugurira ugiye kugurisha kuyigurisha ko nta muntu wabikubujije Kadomo nta muntu wabikubujije n'ibyawe ibyo birakubaho mfungura ejagarara mfungura kigo Urkureba umva rero gasongo tumubwira ko tubibuze amafaranga wowe none ubu none ibyo byabibaye gucitse utemwe ariko nawe ibintu byose bya hano uri kubinegirije ese ndi kubinegirije gute sinaga haba kubwa ngo uhagarare uruhande rwe agahita ko nawe impagaze wowe uri kureba nase ubu ngubu turagenda n'urutwe gusa turabigenda byose hari ukundi ko nabigenza ubwo nyine ariko ko yabigenza kose iminsi y'umujura ni 40 umva birarara bikemutse ariko none se wowe uri kubona ngaho nawe ngaho tekereza ahandi hantu yabajyanye na mixer niye ese none ko tubonye ari gukatira hatwe ntumvira ariko ntabwo twaceceka tugenda rero na bosi nashaka dufashe gushaka nawe ashireho n'abandi nzi turabigenza gute ducanga kwa karimwabo tureko tabaye mwabeshye mbi kwa karimwabo tugenda ariko uko byagera kose Ramazani arinzi ko muragishana nagaswe ma bagiye yibo Ramazani Kadomo mwana wanje umugabo shaka intambara yose wagwanye egira ntawe y'urugo ahubwo shaka uzuganje ndireko nanje bamvunye ukugu rahira none se turavuganira hanze ubu ntabwo abantu batubona bagiye rwono y'urugo Ramazani muramufa umva Kadomo none rero mwana wanje Yesu we ikirana n'ibisho Reba sha oya udashara hanze umva ariko uretse mbese ntiwumvaga bya bintu bakoraga umuziki ni kibi kibikora nyine nanjye hari abatano twigeze kujamo b'abadive mbona bari kuja bazamura utuntu ariko nta gicunze ni iki ngiki oya reba ahanditse nyama wakundi reba urumva wakundi nakubonaga ipikipiki kuva nakanyoni urumva iyo ugeze ngo bagabanyaga bunime hano ikahita iba superon ahangaha ikaba ruto aha ikaba baze ambo noneho sasa bya bindi by'amapiyano rero sasa shira mu nzu amapiyano zine yatumye uzamuye ukuguru tugenda njya kugushimira ku izina ry'Imana nose ngo turajana njya kukugurira agacupa Kado uri umuntu w'umugabo ku izina ry'Imana nta n'umugabo uzagusumba nkugize umugabo nubwo utari we ariko ndagushigikiye gira ubugabo Emma za shicyo kintu cawe mu mbese ubu ngubu umva kintu cyacu kidukije kwa kundo babwiye ngo ugiye kukiburisha mu nyumba iyo kitaba urumva bakajya ubundi baraje urumva bafunga ibipfunsi ngira ngo nari kubyumva noneho umushitsi nari ndiko abamubise kawo bagize guca ukumva nanje mutanga funga ukumva nanje mutachiraho umutwe mutachiraho umutwe ngo ukumva noneho kuguru kurazamutse kubageze ku rutugu ahita ku rutugu aravunda none nanje mitamanuka mu maguru
kado atagwa hasi wari guru gutera imihaguzi cyakoze ico nkubwiye buco kado ubwo mwuga go kwiba shaka mwuga guri uzi ubwoba mfite uribye uribye oya ni intuza nyine kujana nyine bijanye nuko nguko ndi umucecuru ni kujana ndagira intuza shira mu nzu dukinga ahubwo nje bozwa nangize ngo ni nka mitiweli bari gukwirukanyira oya bariya rero nabo bigize amasarigoma wa muntu ni ukubona umuntu bamubonana nk'akantu k'akaboro bakamwiruka ngo bakamwake ku ngufu kandi babaza uburyo yakabonyemo abaza uburyo niba yakanihiye niba yicabye niba yivunnye niba babizi bigize imitungo ni yawe waba producer none waba producer kandi kira kinuza rero kanze gukubita impo uruguru nawe kinyabana cyo ahubwo ibintu byose mariza rero munzaniye sikana nawe tuguza neza nyine ko twebwe tugeze mu nzira tukabona umuntu tukajyana NYIRABUTARURE tukamwirukanka twagiriwe tugasanga kadumara katubwira nawe abantu b'abagabo kuko mbabwire ngo mbitabazi munzaniye ikintu cyanje baracibye mujugujugujugu ase muri abagabo murimbwa muri iki utangiye kudutukana ngo turinga no saro ko tutagize umuntu yari guca ibiti n'amabuye uze kunabaye nese ukubona nta kintu twagukora nshingira ku kimva ko mwavunitse nese urashingira ku kiko ibintu byawe bivuze ko siri twakoze inyungu icyambere nababwiye akiva hano kuko nari ndyamye numva ikintu cyakoze kiragiye bitambahamagara bati munyaruke ako kandi ntabwo aragize kure nese ntabwo yagize kure ko nyine none ko tumubuze ariko mwabonye umuntu ari kwirukanka ntimwamufata ntabwo twamufata nose umuntu cyangwa mubizanye yarengeye mwakarakaye kuko hari utuyira tubiri tugize muri kamwe duhinguka kwa NYIRABUTARURE tugeze tubaza umuhungu ngo ntago aheruka ni wawe mwagiye umuga niba muri Kongo ko basinga bambya y'agaciro egera ryari ndabizi singira ukumbwira kabateka mutwe baragwira niba ari 10 na bingahe kajyo NYIRABUTARURE buri turi kumwe kwa kazimiri turi kumugwako Nusinyira ubwo nyibwo nuko nguko ni ugwasanga arande n'ubyagiye so wabyemeza wamufasha oya ibyo bintu byo kuvuga ngo yagiye muri Kongo byo imyoba nk'ibyo ngibyo bitumuje mukeka ubwo nyine ubwo ni umuketse nose ko nawo hari ubwo nyine none se ahubwo uko umuntu abaye nimbwa niyo muzanye akadomoro nje kira kintu ukuntu bigenze umuntu aragitsimbye ndagitsimbura none se ubwo none barana ndakibaha mu ruhe rwe abo bari bagishaka nyine cyo ari kunyurukira aho wagira ngo hari ideni mbari ariko nabasore bose batagira akazi birirwa bari kubungera abafunguzo bacu bazageraho bazaruhishura kadombe ndetse waruvumbura tugenda rero tujya kurya ibyacu nawe duhagaze Rosina nawe nje urara inzira yo kudahinga ndahinga kwe cyane ahubwo narinze kudahinga arega kuva washaka kuyamaboko mu mufuka none no gukora tugahinga byose oya gayisuka sikari ari icyo mwakenera mu rugo ngo mu kiburera nasubiye kubimaze kujya kubicana hoye akanaka amatora usigaye rero kuri bino bintu buriya akamari ntabwo nakanyuraho mwihorere ukaryama ntagasinzira yebwe nkanafurura habire se utangiye kuriye inzu habire oya nakabanga gatoya yewe Rosina we ndebe iyo suka ngende umuntu w'umusore w'abatatu n'abiri cyangwa ako Rosi uzikora nyuzariya mu mudugudu bari kuvuga ngo washakiye rimwe na fura hano ne fura yarabyayema njye ntabwo ari nabyara yakubyara kano kajya cyari kubyara narakiraga nk'uko bacunga nk'utugori n'udushimbo tweza akaba ari ubyara oya kubyara oya nanone umugabo bawe sishaka uko mbonaga yitondaga mwabanye muhuje dore rero urashiramo agahato kuko ntabwo imeze neza ariko uyigarure nimugoroba hari igihe mama aza kugasanga arabwejaguye ugasanga aranaduhuraguye kuko amerutse gutiza karori isuka arangije arayiherana gusa umusore ungana nawe baramukubita wasuzugura umubyeyi ntabwo wamusuzugura ariko nawe sawa rero ntacyo ubwo uze kwibuka uyizane yewe sangwa wasigaye ukora ubwo buriri bwawe ujya guhinga sigura umundoro uzanye
nukundi nakudomora bibanani ubwo nyine duhiza umuvuduko totoka sinana nije bari waje jembi tabaza abantu iyo mufuragiro nyine ngo mbahe iki gahabwa sida mu gikoma urubwo ngwa zirangaca saba nari bida ariko bantu bimbwa nkaho mwavuye he uyu musi kandi ninde waruzanye hano ko rumeze nk'uruno rw'urusenga baruzanye si barutereka hano kanze ubushize nanje sibamfatiye inyungu bakazigurisha akantu koze ngeje hano sibetse bagasuzugura kanze ngwereka ibintu karyungura kunda kubigira kandi kibora ashobora kukigura zino nanje tuje turacungana nereka ko tari hano kuri ya nzoka ya rwendera iraryoshe ku izina ry'Imana. ukoza amakosa Amagahe makosa si kandi nkoze we. uvuga ngo ugeze mu kabare ngo usanze n'ibibada ngo ugiye kujya imbada zituma guhaha kandi ufite amafaranga ugomba kujya utuntu Oya hakoraga munda mwana we bati ukundeba buriya nukuba urukundebera mwibi guti yabitamishe mwana wanje kadomoro. Karyungu Kanyungu komera tesharuba amakuru komera wayibonye wabonye kandi kamari kasana kudani wabonye imigise turebe neza ibintu byose biri gukora cyaje nazanye imigise y'uruhamende iyi none iri gukora yose nani ramune kandi barakajanye ke hakandi wazane ejo rero abasambu barakwibasiye ako ngo hamuzaza nimbwa ntabwo rero ngambanda kubanyibe Ndabere kise ayija ngambanda turi namaguru gose garacari muri mashasha ahubwo mbwira vava bata nabizi ku nahantu nawe iteye nanga wanyeho gutatuguza ndate yose mwa ukajyongo sije mu rwanda kuzanaga imari zikamuye kuzanaga ibintu byose bisa burigiye ufite ahantu bagarazitebye ahubwo reba hano hariho fandareteri ntabwo uri kuyibona icyo ndabibisi bitungaga ntabizi neza sikaryunga umugore wawe nawe uriyo uzi ko noneho na nyabukwikwe nawe namuhandi imigiseri nshasha niyo akoreshaga bagiye gucuranga hariya mu kiliziya cy'iwabo agiye kumbwira nyine nayigurishe nuza nyabukwikwe nawe niyo akoreshaga nk'ingiyi neza uzi uko ribaga iri kuvuga uzuza umudundo uzi ko ayicurangaga iyo namuhaye noneho ara ku gasozi iyo bayicuranze iyo basenze uzi ko wumvaga indirimbo iri mu mubandira kwa burukeri uzi ko buriya wakumva kuntu kubivuga neza kuja muri kurya muri kunywa ngo mugire nukuri kwimana ndihiringa ndicyabaguraga si wabona ngabonaga gute naba ntashatse amafaranga mukabibisora gucuka bafite rito none nje kugura ntibari bakumenye akoje no kuvuga ngo umuko yakuyashaka kwawe tumeze nk'abapateni nugufasha akora burya kado nuko ntakubwiye nibindi uzi ukuntu uri hasko Neka isiko nawe yari afite ubwenge buringaniye buresha nuko aresha kandi aresha nkuko uresha mbese wamenye ko navuye kugura telefone uye kuyikopesha navuze ngo urukumva muri kiriya kintu amafaranga uraduhereza nahita njya kubwira nishure mama w'iyi telefone ntajye nje ndavuga ngo nkeneye guhamagara ntahamagara kandi urakigurisha kiriya kintu uretse nkubwire kiriya kintu wageze kwa makurata nsanga bagitetseho bagitekaga uri kuvuga gaze kiriya ntari kiriya dore kiguraga ibihumbi 400 ko shaka donje ndi kuba kwaje mu isoko ryo mu kinkware cyangwa muri gwe kwaje kucerekanayo ifate neza uzi ko wakumva ko kubivuga neza yaje ibyo kuvuga kuko nukuri uzi no ngomba haguruka zikaryunga ndavuze ngo haguruka izina ryanditse abandi ryandi handika ryungurwa mu mudugudu sobize byo mubashije handika ryungurwa mu mudugudu zikaryungura iki
ibintu bihinduye isura. Ziba. Je iyi mixer ni yanje. None mbe namaze kuvuga ngo banyibye. Haneson. Mixer si ni yawe. Aho mfashe hanirutse. Ngombwe hano hikuye none. Iyi mixer ni hariya. Ukungisha impakanje nawe. Ariko reka cyo kuri cyaho uri kurega. Ugira bagukaze mutari mubirwa ibintu byazo bimeze nyine kajugo. Kaze kubwira ko rimbura vuba. nyine iyi mixer nikuye mu rugo ni kajugo uri kunziza ubusa. Nikuye mu rugo. Nakareketse. Nikuye kajugo nukuri iyi mixer ni yacu. Nyine kaje. Tachika. Utaza kunchika. Aiwa uri kunana kajugo. Zira. Ibira tora mamara. Toranya kuri gutanyuka iki. Haguruka. Ndabona waguruka. Ruba nkweche. Oya kanze nyine Ikorere. Cyangwa zo wandusha kwiruka. Ndaza ikorere. Ikorere. Ubaze utimbure hasi umanyirwa mutwe uzutuye mu kabiri. Tugenda swanga. Oya erekana nyashi. Erekana nyashi. Ehe aho ngaho. Amba none indi. Iyo ngiyo. Nana gucuna no sasa ifate ngucu. Ifate ngucu. Iyo foto yaba nziza. Ndeba telefone. Kanze nkwereke nanje njeyo. Kado nanje reka njeyo sha. Ifata poster ngo foto. Erekana ibyinyo. Yego tosha erekana izo migaga. Erekana indiyo hejuru sasa. Indiyo hejuru. Oya, isuzura muri kure guco. Aha. Ifate yamede. Nanje njeyo. Ambo. Nuriya nanje njeyo. Usha ngoje no ngufacho. Kado wansunika sha. Oya gusu. Wari twafataya. Iba yani. Oya nanje ndi hejuru y'inzu yanje. Yino coje yo kufotora. Ngira rero nzamura. Kanagira kudiri. Kanagira kudiri. Owe. Sha usubuka nzinze ngiye. Fatora. Fatora niyo ngiye bizagaragara ko nyine nari ndi kugira. Kadosha wanzamura sha. Akaguru kari kunanye gwayi wowe. Ongera uzamure kamwe. Uzamura kandi kamwe. Aha. Fatora fasha mwikosi tarakado. Aha. Amukostara. Ambo sasa gira ngo cyangu cyo natayifata. Kagiye na foto ye. Kanza mwereke. Fatora. Meze ngo. Urugero ari je muri guru. Iminsi yawe yakurangira. Ikamaze shano. Ikicuma. Aho nyirabuta. Kuba cyo n'umuryango wa munzonde koko. Nje mbyuka mu gitondo nsanga ibintu byose abitwaye. Ikicuma sishaka mwibye. Bwira. Haguruka kandi. Hasi vuba. Hasi. Sepo. Yakwirebesha hege nawe. Ariko rero nje bikura umuntu mu mavuta ngo ubuze umuntu uburenganzira. Jewe karyunguri nta mavuta ngukuyemo. Zitukoma nkuru. Ni wa mukuru mu muryango. Kandi ikicuma gifata umwana wawe agikurana mu nzu yawe. Mbwira kunshakaza mu nzu yawe. Nje mu nzu yanje ikicuma cyagiraga icuma. Umwana n'uwande. Ni uwanje. Iki nyina ugifite. Ndabizi si. Ni umwana yakubimbaza. Vuga waje kure. Ikicira n'umwana. Ziba. Ndakubwira si ndakubwira iki. Nje ibintu nta makuru mbifite. Amakuru ure. Batwikomereza ibyo kwari twibereyemo. Bate nkwe. Nako yabasha kujya mu nshinga z'umuntu. Bate ndabafatanye. Banda aho. Rero uretse kubwe ntabwo nditsina gufuba cyangwa ikoma kadungu. Hasi. Nkurushe hasi. Ntabwo nditsina gufuba cyangwa Nkurushe hasi. Sane cyasa babo. Kugira ngo ko mwakwinjira mu buzima bw'umuntu. Gukinira mu byanje guhera uyu munsi wa none. Iherezo ryabirarangiye. Ariko uzuru gufata. Ni nyirabutare dona. Kandi ibyo bintu abindi atagaho. Kanye mu isoko. Muri nkanya musoko umuntu w'umugabo. Ndekura rero. Ariko nyabutare wajoge n'ikinyabupfura mu kanwa kawe ko. Nawe uzaje kinyabupfura gusa ukubura kumfata mu ijosi wawe. Uzi ko mu byacu itandatu wowe. Kumbyara no kunyura bihurira he? Mesire. Nawe mesire nyanga. Bakivuze. Jana arashutse we. Nawe yibagiwe. Baraje ntabwo nkiri wa wundi mu mwari mu. Wandika jungure igihe nyoga y'urimiro. Uyu munsi ni hezo cyabyo noneho. Ariko se hezo cyabyo
umva Nyirabutaro isabune amakariso ibihiko iki byose biri mu nzu yawe kandi ndagenda mbijanye byose mu nzu yanjye jawe nta nubwo barayinjizamo n'umunyasi batariyagira hangani banjizamo Nyirabutaro kajungu rekaza bareke ndekura kajungu umva nkubwiye abana ntibagiye bose kajungu rekaza mubwira ejo wamenya ko ndi ikinyabiziga ntakumirwa uri kunyumva neza ikindi kandi njye mfite imizizo ikindi kandi ushobora kumfata ugasanga urafunzwe Nyirabutaro abana baragiye ikora tugere mbona ho gisamba mbese ngo tuje niho gisamba kuri polisi gukora yikiza kuri mukecuru ntabwo unafitanye no kuri polisi ko ntaranga muntu nataye ngo ndaje kuyibazayo uri kunyereka kuri polisi gukora yikiza hari uwamfashe kugufi ku buryo ndaje kuri polisi njyewe gufata kuvuga ngo cyaha cyonyine gusa no kwiba ni cyaha sari uko ubona ko ari ukuri igihuguhugu uri ikinyugunyugu uri n'ikigoryi Nyirabutaro ariko ukundi ko n'ukunyezi gushaka kunyigereranya aho ndesha nawe twarashaka gutse kandi twanganya no gucika icyo nshatse kukubwira umwana wanjye uramuzanye ngo afite kino kintu iki kintu sinyizi kuva mu buzima bwanjye nta n'uwacu wapfuye akizi uri kunyumva ikintu niba wakimufatanye ko atari icanje hano ko ntari kukikuburanya akaba wumva ko ari icaye ko ntarakuburanya ngo ni icanje wafata ikintu cyawe ukandika Nyirabutaro ngiye kukubwira mu bandahandi barakuroga umutwe hasi amaguru hejuru amaboko mu mbavu urabyumva neza abo bandandisi mami yugiyeyo bagasanga uwuri kurega nta cyaha afite ko ariwo bikurikiranaga Nyirabutaro